tu wake ma yot weko ko ni do pe kitano che e karma Jerusalem sele gi tim mamege gonone office mamekwa tika ti exactly ngom yer gi tim dok bere gin ma give me about one or exactly about community o weko ko kero gere komwa che primero wundo mote winyo radio I chawale eni omierno indiano michi abichi omiero office mamega gutia ward I group of wing minero log mi po kemani so kemani dung tie office mamegu supplier ichare gichwalo wege nen group ginen stores ka supplier guchwal kema kita guchwalo kwiri okay ento won koma beach ogeo la megoniero inge matika geo la megoni o waja tiri kala megro chiri fil obino gina na football neno and honorable get that ngarmo iloboni tie ki twer ma tie legally binding mejo ko ngate mo peni o chet kamo pen kai neno article 29 of the constitution of the Republic of Uganda wajo pilokom all those freedoms omera winyo we awaje le ni kuya penyare iri pe gi twer mi geo ngati mo ken donka iwake ni itie gamente pingo igeo joma ai gamente mi cerca ne sto mati yamuro ci gumma bere ere ye ikarma logo gi joma gi tiu joni go wajo ni lokpa won komene lok vola o mi ro vola bere ko kere kono gen gi meta nyim mi ko community okay ci a tigi gen in ma digani arabe roate kwetgi were gi mok mer nero gi nen jimi matie gi mere bere ko community ma iya yom kirma onwal benat machalo coordinator tika kupe kwere gi office pa personal waste question o wero gi mo eken ma o mi office mo mekwa jimne weng worbo fort dare chawale eni watigi liso ko kare kita nero onwal benaro mi kwere yes accountability tie o very clear ma we bete bere kitiano gibere na na onwal do mo wiye office o mekwa magi nero kitma watika tikbere groups mo be ichare jomi microfinance guye go wajo ni machalo office wan me kup kin group matie ki lak south ka chel gigen o we group pon form go yubo file go me nying mamegi amita for CDOs matie sub counties weng matie ki lak south mago recommending group o yor si primero one groups ma pon form o yubo file mameko office mameko bergi kero la sida wajo botu joma kitika nywaro tiki chede bi PDM leni amira fode lu ba polo kare mi yara kitum yara passing kwere judgment nino chapere wai office council ol kacha anena do kata anyman doctor nanya mangeni kere judge more of the Supreme Court ya Max William inge kai neno tika tiyo tich mamekwa pol kare kioma chek wajo kwere no committee mamekwa ni roma gi high court dokbere chek wajo ni gin ma ara moko machalo chairman mokle ene roma gi mok palangol kop dokwe ngar mo pe matime gimo kadong army ruling ni iri nywaro tienen inywaro kidmeti ki tiene pagamente o meyor gi mari gi teri court ruling mo mega no ti final o meyor tieri court endo ngenye okay si we ga na wi du awali gi darni o lek pi wa batek we lo ba mi wa riero mi wa ngej kito mi ri chal ko judgment but honorable doctor aside from lo rendering ruling aitika door committee any der kendo piari we der ben I think Dr. Mona Mate state minister me kumala Uganda kanyo betu kan I introduced this matter before him ni lo me PDM they are not ko ma terra de taille titwale ilokom meyo chilling mate will rom to every parishes labo considering the number ki the population size ki the size of every parish in machalo won come me park ineno nining itamani otwero making recommendations katwere go ke making charity obed in terms of the population size per parish omera enen ngo ma watika timre okay o we watika woto I district when
ichana watika na list pa Paris so weng I will down mati Paris eroni ichana wa compare Western Uganda don't watika be Northern Uganda plan ma megwa RTD kay na Paris mate tung Northern Uganda inono Paris mo kene doana da dano duwa yede da dano be no doana da eno wengi mi will chena ma Roma yes sile eroni RTD kin report ma megwa ma wa mi recommendation okay iya yombe ni karcha mano tela chole gruata ki president Yoweri Museveni oberi kin lok maginyamo me creating Parises kero administrative unit maduong bodwa ya chole kany kai chere Western Uganda inono area mateno teno notie a county notie a district no area maritiri no ento one bodwa kany no area tima large wendan tima duong ento Parises counties district weleti no arada give me 1 million mi achele ti ifeli min yango kidma joma go chao program le eroni kida go timu gere calculation ti guma bere madongi dwaro iting one members of parliament matie iting committee me parliament one wabi category report mameko owero alego yemeti wenyu radio umiere konwa kitam girme noni pere tek kitumir giti kwere wachene eni okondane level malamal gibere machala committee watika nene ni ki recommendation mamekwa gameto bioro med wil chene bien jomo kene gwaje ni kimir chao biya char mabebe kom ti million achiel pero mo chao timo biya char makere la bole ke miro ero charo dukan project mo kene mo don ti ki recommendation mamekwa wan wabikati kurwa waje ni kagamente Roma mi million a dek dokwere malo. Nyo jomo kene magitigi business plan ma don. Teke gichwalo CDOs. Focal point person manano kum PDM. Mao interacting onero plan pangat eni tie level malamal. Gamene Romi chene yere. Maluka gikeru kid maroma tibune kwere. La bole botwa moro tiki commercial farmers. No ngarme tika miyor fur mchile eka mi ario. Eka mia der. Ti kangara mier furu chire eka mia der. Piga mente o kwa million pa mi ngate yoni. O kwa million pijo mi ire. Were o wil kori mchele o pan tractor o ya poro ka enen chomu chek mabe ka mi million pa. Ka mchele chek ngate rono we million mia chele. Ti jimi makumene watika nene were alaga do improvement obetie. O were ju yara fo darni PTA gamente ma furi ma bergi tammi mi chene bodo tedero o wero ichare ju yana an kati lokidano a foi president Yoweri Museveni a wajo ni president Yoweri Museveni o mio to airport one members of parliament ma wajo ni you appropriate o ting chente o mi bodo tedero ma president Yoweri Museveni timo beareda le program le edikano ki chakchon kono tamma meri mo chana Uganda ni kono o tuere ma be arada ti bene for petilet pier Uganda po reyo chero kamo ti amira fo la di president Yoweri Museveni tammi mi chene PDM bodo teder anmati won kom ma na accountability deni pole amogo pier mo interacting gidana o weng inge joma pigi ti joma kere winyo gi ngalo ento anma a interacting gilo tedero kit ma chene eni beru kwere a foyo gamenda da ma lego ni gi mete gi ilu kero palwak gi mete gi meru chente were honorable kaineno issue matie ene even when Dana Weng yigi yom lokom program me Paris development model ne Dano bene tiki ko matek mapewache. I'll refer you to check my Uganda Vurimo Magichoyoni, the National Objective and Directive Principle of State Police number Pario, paragraph me Rio ne. Mawai gamente tie ki dok teach menani area weng mai lo Uganda. Ki mini ki kare me don ma rum madori tunka moni pe beru lung tutwal. Tunka money pe beru chere tutwal enuka ini chako examining yup eneme PDM ibi no ni tika bukane ma no kibi weko ge ngweji speed madwi kamukene budongo kwa nyen based on population
ki size of the parish ka chela chela. Anga gi mon ma planning pigament. These are the things ma numero ikid me planning or numero ki forecasting or chon. Then a remedy must have been developed to deal with this kind of vacuum maromokati ikon programs magamante beru kwere. Omera eni lo da Max William ingiri program wen ka okati challenges beruti ye. Donc the National Planning Authority one oberga kore kungi. Okay. Pienga wipo ikarma guberga mi figures mi population. Tunko malo mi Uganda achori gilao porkare chama kere gidwa wildaro. Goini wildaro timonok compared to area mukene. Meno Uganda National Bureau of Statistics. Exactly. Winyu kwan dano mukare la wumagari. One mo bere gi ko ma terra da. One way no eni lo volo. O we awati o lo ko terro e parliament. Gi parliament para na gi be ngolo results pa joli. Bien ngi balu billions of our shillings in tax. Gi balu chente dano wor ki gang ento report mado gi biyo per wata gi ngoma ti on the ground. Ti jo ma the planning authority ka che the National Bureau of Statistics. Polkare jo mo kere gi ti bias ma pigiti fair. Eno wero I recommendation ma mekwa wara mi re vot penyu weng mati Uganda umiero odong maroma. That is the provision of the law, by the way. Kaya neno number of parishes, number of villages, the population. Kirma giwajo ni actually ere gilo chan maloyo ni. Pingo pidong gamente o kertiane maduong loyo. That is what I was driving exactly. At. Gamente o kertiane maduong loyo. Kama jo malo chan loyo ti ye. Weki il kergi. Manyuri kaya nen PDM li eni. Gitika miyo milion achel. Bon ngara achel paris achel. Kama dong chan ti diet maloy. Pingo pido gi milion